mwana wa kahi ahetetwo kundu guothe. That is true. Athie kanitha ndi na wira wake. Kanitha irenda atumia. Ona ungiukona tari gwitu ona kuria ni thomaga. Organization ira jikirira bio kanitha-ini ni Mothers Union. Na ala mamekireire bio ni atunia hujia na giao ni arume. No ni makireire muno Mothers Union. No ndungimayora wakama. Iyo aca iyo ona ndiri yacika. Acha. Na ndirari ngimenya murathani we coordinator wa kama ya muraga Kiambu. Ndicikaga tondu boy child ekundu athinikanitio. Kundu aratuo by the way kumbe we guku. No rigwa tumia ni okusema na Mothers Union kanitha-ini wa ICK kana Women's Guild. Yes. It's a big organization. Yes. Dito ebia. Atumia ngirodi. Wona nginya ciarende arugama haria. Ukona hano bia. Mwirugamira tu ni urakwira haha sawa. Ndweterere chairman wa PCMF na kama. Tondu nginya andu baretio bia. Project cia wazere gutinda tinde. Berutere bia ya cia muthenya wa kiumia gia thuri. Andu maigagirira mere matano ngiri mathiete muno no tathie ngirodi na matha. Woigwe mugeni wa mbere arugama na mita. Ikaigirirwo kiundu we urona ona buana kiundu kiu ni akoragwa gietereire tondu ngai kina ngai na ni gikaruta kanitha haria ekwambe Shesheni hakuwe nawe.